Muraho neza mwese, iyi ni Kabara TV 1 kuri mikoro nkuko mumaze kumenyera, muri kumwe na Nkomezi James. Tudatinze amakuru tuyahere mu karere k'imisozi miremire. Abantu babyutse neza mu bice bitandukanye, ubwo ndavuga mu mihana mu turere dutandukanye. Hakaba ntahabyukiye intambara yaba muri Minembwe, igice cy'Indondo yose ndetse n'Ibogobogo. Reka twe gutinda iwacu turebe n'umuyanda avugwa hirya no hino. Misisi, ejo tariki 30 z'ukwezi kw'icumi 2025 habaye inama y'abamayimayi y'abapfurero ariyo Bishambuke iyobowe na Ngoma Zito ndetse na mayimayi y'ababembe iyobowe na General Amuri Yakutumba, yiga ku bintu bibiri by'ingenzi. Inama yize uko amakimbirane ari hagati y'izi mayimayi zombi cyangwa se ibikundi byombi byo moko yombi yaba ay'ababembe ndetse n'abapfurero yahagarara, kuko ari abantu bamwe kandi ntacyo bapfa. Mu gihe hashize iminsi hari intambara mu bice bya za Rulimba, Sebele, Misisi, Kabambale n'ahandi. Rero bafata umwanzuro ko bahagaritse intambara kandi ko uruhande ruzongera guhagarara rutera urundi ruzafatirwa imyanzuro. Basoza iyo ngingo bavuga ko umwanzi ari M23, ko ariyo bose bakwiriye kurwanya kubera ko yavogereye igihugu cabo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda kibari inyuma. Ingingo ya kabiri bize ko bagomba gukuraho amabariyeri y'umuhanda kuva Ruvungi aho ni muri Plaine de la Ruzizi ukagera Misisi. Bemeza ko batora timu igomba kugenda ikuraho izo bariyeri kubera ko abaturage bo muri ibyo bice bagiye bavuga ko bamerewe nabi ku bw'ayo mabariyeri. Ayo niyo ari kuvugwa aturuka Misisi. Reka twihuse tuvuge ku itangazo yarayisohowe na AFC M23 ahari ejo tariki 30 z'ukwezi kw'icumi 2025 mu ijoro rishira none kuwa gatanu rinenga igihugu cy'Ubufaransa. AFC M23 yanenze Ubufaransa ku busabe bwo kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Alliance Fleuve Congo AFC M23 yamaganye ubusabe bwa leta y'Ubufaransa bwo gusaba ko ikibuga mpuzamahanga cya Goma cyafungurwa kugira ngo indege z'ubutabazi zitangire gukorerayo. Rivuga ko icyo gikorwa kidakwiriye gukorwa mu buryo butajyanye n'ibiganiro bya Doha biri kuganirwaho n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Mu itangazo ryasinywe na Lawrence Kanyuka, umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri AFC M23, iri huriro rivuga ko ibyo Ubufaransa busaba bidakwiriye gufatwa nk'igikorwa cy'ubutabazi gusa, ahubwo bigomba kubahiriza mu nzira z'ibiganiro biri kubera mu gihugu cya Qatar, k'igihugu gihagarariye ibiganiro binyuze mu fatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe African Union. AFC M23 ivuga ko muri iki gihe ingabo za leta ya Congo FARDC zifatanyije n'abanyamahanga aribo leta y'u Burundi ndetse n'abacanshuro bakomeje ibitero bakoresheje drones n'imizinga cyangwa imbunde za misile byibasira abaturage basanzwe n'ibikorwa by'ubutabazi birimo no gusenya indege zatwaraga imfashanyo mu duce twa Walikale na Minembwe. Ihuriro riributsa kandi ko hashize amezi menshi ubuyobozi bwa Kinshasa bwarahagaritse urujya n'uruza rw'indege zo hejuru y'ubutaka buri mu maboko cyangwa se bukontororwa na AFC M23 kugira ngo drone z'ingabo za leta ya Kinshasa zibashe kugaba ibitero neza nta gihungabanyije imigambi yabo. AFC M23 isaba umuryango mpuzamahanga kudaha agaciro iby'ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga. Ivuga ko butubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano, ahubwo bukomeje kugaba ibitero no gukenera intambara, kandi ibibazo byagakemutse mu buryo bw'ibiganiro cyangwa binyuze mu buryo bwa politiki, kubera ko ibyo bitero bituma abaturage bakomeza kumerwa nabi cyangwa bahura n'akaga. Iri tangazo kandi risobanura ko nta mpunzi nshya ziri mu duce M23 yigaruriye, kuko abari barahunze imirwano ngo bose bamaze gusubira mu bice byabo by'inkomoko cyangwa bari basanzwe batuyemo. Kubw'iyo mpamvu AFC M23 isaba Ubufaransa kutagwa mu mutego w'amashirahamwe y'ubutabazi kubw'inyungu avuga ko ari ayo gufasha abaturage, nyamara bikarangira bifashishijwe mu guhungabanya umutekano wa Goma ndetse no mu bindi bice. Kanyuka ashimangira ko ibikorwa nk'ibyo byagize uruhare mu gukomeza kubaho kw'imitwe yitwaje intwaro zirimo FDLR ndetse n'iyindi.
Mu gusoza, AFC M23 isaba Ubufaransa kwitondera buri cemezo cyose gishobora gusubiza mu mitwe y'abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari ibihe by'akaga n'intambara. Inemeza ko izakomeza kurengera abaturage n'abasivile no guharanira amahoro arambye. Ejo tariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 2025, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko biteganyijwe ko ikibuga mpuzamahanga cya Goma kizongera gufungurwa vuba kugira ngo cyakire indege z'ubutabazi zoroheje, ubwo ni nk'izitwaje ubutabazi bwihuse nk'ibyo kurya, imiti ndetse n'ibindi, nyuma y'ibiganiro yagiranye na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo cyemezo cyahise gitera impaka hagati ya Paris na bamwe mu banyamuryango b'akarere k'ibiyaga bigari, cyane cyane u Rwanda n'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC M23, aho bombi bamaganye icyo gikorwa bavuga ko kidakwiriye gukorwa hanze y'inzira y'ibiganiro bya Doha, aho impande zose zifite uruhare muri iyi ntambara zimaze iminsi ziganira ku mahoro arambye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagize ati Paris ntishobora gufungura ikibuga cy'indege kiri mu maboko ya AFC M23. Icyo cyemezo kigomba gufatwa mu rwego rw'ibiganiro bya Doha hagati y'impande bireba. Yakomeje ashinja ubutegetsi bwa Kinshasa ibitero no kurasa ibisasu birimo n'ibyo kugabwaho kw'imihana y'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge mu misozi ya Minembwe ho muri Fizi. Ubufaransa busobanura ko igamije gufasha ibikorwa by'ubutabazi. AFC yo ivuga ko ibyo Ubufaransa bushaka gukora ari ukwinjiza igikorwa cya gisivile mu murongo wa politike y'intambara, kandi ko bishobora kubangamira ibiganiro biri kuba i Doha. Reka twerekeze i Kinshasa, aho umuvugizi wa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje ko ifungurwa ry'ikibuga mpuzamahanga cya Goma rizakorwa gusa ku byemezo by'ubuyobozi bwa Kongo, kandi rigenewe gusa indege z'ubutabazi zizakora ku manywa y'ihangu. Ibi byatangajwe nyuma y'inama yabereye i Paris iyobowe na Perezida Macron afatanyijemo na Perezida Felix Tshisekedi na mugenzi we Faure Nyasimbe w'igihugu cya Togo. Iyo nama yibanze ku gukemura ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo no gushakira ubufasha abaturage basanzwe bahanganye n'ingaruka z'intambara. Mu butumwa bwashizwe ahagaragara n'abahagarariye leta ya Kongo bwavuze buti ifungurwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma rizakorwa gusa ku byemezo by'ubuyobozi bwa Kongo, kandi rigenewe gusa indege z'ubutabazi. Rizakora mu masaha y'amanywa, nta wundi ufite uburenganzira bwo kubifataho icemezo. Ubutumwa bukomeza bunenga u Rwanda ndetse n'umutwe wa AFC M23 bushinja gushaka gukoma mu nkokora ibikorwa by'ubutabazi n'imishinga y'amahoro. Si impaka z'u Rwanda cyangwa iza M23 zizahindura umugambi wabiyemeje gufasha abaturage ba Kongo, by'umwihariko abagore n'abana. Kinshasa ivuga ko kwanga cyangwa gushaka guhagarika ibikorwa by'ubutabazi byihutirwa ari ikimenyetso cya kinyamaswa n'ubugome bw'abategeka bicisha inzara abaturage babo. Itangazo ryasohotse i Paris rinemeza ko impunzi z'abanyekongo ziri mu Burundi zizashobora gufashwa binyuze mu bufatanye n'u Burundi, aho indege z'ubutabazi zajya zinyura ku kibuga cya Bujumbura kugira ngo zigere kubo zifasha. Iri jambo ryatanzwe rikurikiye urukurikirane rw'ibitekerezo bitandukanye hagati ya leta ya Kongo, u Rwanda na AFC M23, aho Kigali na AFC M23 byo byamaganye ubusabe bw'Ubufaransa bwo gufungura ikibuga cya Goma, bivuga ko byakorwa gusa mu rwego rw'ibiganiro bya Doha. Gusa Kinshasa yo ivuga ko icy'ingenzi ari ubuzima n'umutekano w'abaturage bayo, kandi ko ibikorwa by'ubutabazi bitakagombye gusiganwaho n'impaka za politiki. Ijwi ryacu ryumvikanye i Paris ni Buruseli. Mugire umunsi mwiza. Byari Nkomezi James.